Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Kaizer Chiefs versus iMamelodi Sundowns ngo7:30 khona namhlanje-ke starting lineup se-Kaizer Chiefs emapalini kuvimbe uBrendan Peterson bese kuthi-ke ku-backline ku-left back uPaseka Magodeni-ke kuma-central back kube uZitha Kunika no-Inasho Miguel bese kuthi-ke i-right back kube uThabiso Monyane, then-ke eswini sinoThabo Cele uSibongiseni Mthethwa kanjalo-ke i-attacking midfielder kube uMduduzi Shabalala, right winger Claude Lelepo bese kuthi-ke i-left winger kube uBule Modi, then-ke i-striker kube uyena uBandile Duba noma ngithi-ke Wandile Duba. Impela-ke simi kanjalo-ke i-starting lineup se-Kaizer Chiefs versus yona-ke iMamelodi Sundowns kulona-ke usuku lwanamhlanje. Commenta kwi-comment section, ulike ivideo uphinde usubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.